Trudila sam se da jedan komadić kolača energetski bude dovoljan za međuobrok, da nas dovoljno zasiti, a da nam da hranivih vrijednosti dovoljno kao da smo pojeli neku drugu hranu u znatno većoj količini. Jageti se proizvodi na način da se povrće prvo čisti, guli, pere, onda iza toga se sjecka, stavlja se na police, u dehidratore, dehidrira se na temperaturama na kojima se ne gube nutrijenti, znači proizvod ostaje što kvalitetniji. Razmišljala sam, smišljala, istraživala i jednostavno mi je došlo s jedne strane batat, s druge strane čokolada. To svi vole, to bi mogli nekako ukombinirati i tako je nastao slatki namaz od batata. Sam stvarno htio da to ispadne kako triba. Zorina masta ne smije izgubiti kvalitetu koju je stvorila baba. Kad je mene čovjek nazvao i rekao da on više nema problema sa tim da može mirno spavati, to ne može zamijeniti sve pare ovoga svijeta. Jednostavno, predobar osjećaj. Ja ću pomagati ljudima.